Yo, there's a boy. Ndoka to samania na gatonye. Ajira wona baby top mogeithirie muno. Ndageithirie ka my son. The son of Muthoni. Yes. No ndo mutheru taira. Asa ndekwana gataira. Ona shati yo nayo ri nindimiui. Ona horo nduri hau. Ina no arari kugeithia my cousin. Arari kugeithia wa cousin. Kuma Katoloni. Ona horo nduri hau. Ni tukiarangia ri. Ajira ndirakuiguire ira. Ni uranjikarire cai-ini. Urauga ati ndaugire marum. Aranjira reke nguire. Hindi iria munene wa bururi uria wikuo. Ari munene wa Kirimo. Ni atetwo akamuhost. Athi kumuhost na githweri ri. Augire na siku ya leo tuko na mheshimiwa wa ulimi. Ebeneza. Ebeneza wa Agriculture. Agriculture. Ethire retwa urimi na githungu. Acoka agifutwo ni Raila. Papa Roma no mubuti. Kibaki agukira ri. Akoire William inukire. Samhong. Muthoni wa Kiruba ni aragikinyirio ngeithira tumanitwo kuri we ni Gatonye. O ne thutha wake gucemania na Chef Gathemba riria marari nake. Agikira Gathemba ni araiguire cai-ini muthenya wa ira. Akiuga ati ni aramuthekereire ni kung'oa kuga ritwa marum. Nake Gathemba aragikimwira towe ong'oaga kwe aria makihitithanagia nginya uyu we president kwi hindi a introduce the minister wa agriculture ta minister wa urimi. No riu nimakithekete nimagikenereirie undu ucio na andu nimokite comment section. Ta Mbogua wa Sudan augite akimsom nauliza nini son of Mbogua. Nake Shirozi augite mwaingirira Gatonye ate na mana niguo ndimwendete tigai kumuingirira muno, I love that man.